Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala وَجَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْتَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kakabiyaksahan yatud na mo na isab maun padarat sing kamu in pangadjian kawauntan niuring akalam si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na to diatud na mo maun pahadarat sing kamu sabarang sin abutan sin suara ini in pangadjian bunga sin pag-iman. Lagi-lagi masikitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman in bariman usog iwan sin bariman babae wala sila iwan di sila kapitnahan sin pakarajaan dunya. Kamu yadto mga anak po in pangadjian ganapan taniwaruman ini hapal man sinallahu ta'ala
ayat suratul An'am ayat ka-numan taglima pa ayat kapituan suratul An'am. Mga anak kapong watiranan, ayaw na to kalupahan ing kita niyo anak kapo Adam. In anak kapo Adam day nga masaniya sambil hinapusan pamasyasin junjungan na to alayhi salatu wassalam iwan sin umat niya. Tiararahan sinallahu ta'ala rahmat iwan barakat. In rahmat iwan barakat. Tiara sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila riya dunya. Tabat supaya sila di mabutas day nga kabayaan si maha suci maha tinggi. Di sila masasat sin syaitan. Sabab kalna in syaitan kakitaan taniw iwan sindi di sila laulun iwan di sila hapusun manasat anak kapu Adam. Sumagawa tumtumun na to mataud masasat. Sa taon-taon manusia nasasat dahing hajaman na kauna aula-aula na hajaman na to ini. Firman sinallahu ta'ala, walakad adalla minkum jibillan kasira. Firman si maha suci maha tinggi, sa bunnal tuud, mataud na manusia nasasat sin syaitan. Di na sila makapagtaat marayaw. Di na sila makapag-ibadat marayaw. Sabab sin di nila na kaatuhanin panasat sin syaitan kakitaan iwan sin syaitan di pagkakitaan. May tayad to. Sabab impiara kanila sin Tuhan mabarakat iwan sin rahmat. Piyakay nila hakabayaan sin nafsu nila iwan hakabayaan sin syahwat nila. Wala nila piyakay piyagtaat patuhan iwan piyagibadat pallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, laong simbasa bahasa biyaon, nag-take advantage in Iblis. Pagkalaong nawala nila rapya kay pakabayaan sintuhan na pakayun na to akabayaan sin napsu na to iwan sin syahwat na to. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, biyaitaan kita niyo sinallahu ta'ala, mataod naman siya nasasat. Aula-aula in masa na to ini. Napalman sinallahu ta'ala, apalam takunu ta'kilun. Di pa kamu mamintang kanila yadto. Sarang yadto pamintangan na, in sila nasasat na kauna, in ummatin hiri naman jari masasat. Sa kaliri masa nato ini sa taud-taud nasasat. Apalam takunu ta'kilun. Nauno palman sinallahu ta'ala, di pa kamu mamintang kanila do, di niyo papakayunin akal niyo, lupasun niyo pa nikmat piarakan niyo, lupasun niyo pa in rahmat piarakan niyo. Imbar iman di malupas. Imbar iman di sila kalupasan barakat iwan rahmat. Maita wala na wugto in palsugpatan nila patuhan.
Wala sila na siya nagkumpas. Naita sabab yaunin alamat tiagad nila. Wala na buta sin jantung nila patuhan. Kawan tagupat ka dyan. Wala na buta sin lapal-lapalan nila. Naglapal sila sin lapal kabayaan sin Tuhan. Kawan tagupat ka dyan. Hikatu, wala na butas impito ang gauta baran nila. Naghibal, nagamal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari yarin ayat. Manunjuki mga bariman gawut. Wala nakiwa din atay nila. Wala nakiwa din pangatud nila. Paparakala maigim barakat piara kanila sintuhan. Paparakala maigin rahmat piara kanila sinallahu ta'ala. Palman si maha suci maha tinggi. Wajaril lazina takhaju dinahum la'iban walahwa. Iban ini kau Nabi kahinapusan. Ikaw iban si mga umatmu. Tinggalin na sila yan. Pasarihan na sila yan. Hindasiw sila yan. Ay ikaw imibog ka nila. Amin mga sila in pag-araman nila kalalangugan. Bakay-bakay in pag-araman nila. Laib. Bukon sila serious magtagipon patuhan. Ay ikaw magad ka nila. Ay ikaw mibog ka nila. Ikaw iwan sinumat mo. Banghama sa nakauna nagkalalango ka na pag-arama. Aun kanila mataod mga anak kapo hama sa natuin. Wala na to kaya sa yuham. Sa buko na pag-arama, serious sila. Gawgot sila. Bang bukon pag-arama, bang social. Bang mag-social, gawgot sila. Ang kabulan pa, nagsasadya na sila badyo. Nagsasadya na sila taumpa. Nagsasadya na sila kusog. Nagsasadya na sila alta. Firman sinallahu ta'ala, wajaril lazina takhaju dinahum. Ay ikaw magad kanila. Tinggali sila. Naita laiban. Pag-araman nila yan kalalanguan. Hikarwa, walahwan. Inhinang nila yan, way kapaiddahan katan. Sabab social. Wala doon yung pag-arama. In Muslim, musugiban babae, in katan hinang nila, yauning kabayaan sintuhan. Manaw sila, di sila manawang bukon kabayaan sintuhan. Magpakayan sila, di sila magpakayan, simpakayan bukon kabayaan sintuhan. Bihaon tuhan kabayaan sintawin pakayan niya. Amoy nilang nimbadyo uso bihaon. Biya pusot ng ka, pusot ng kaimpaa, pusot ng kaimbuli, pusot ng kainhawakan, pusot ng kaindaghal. Bukon na magtabon sin aurat, sa kaspul aura, magpakita sin dagbus sin baran niya. Im Muslim bang mamakay satrul aura, tabunan im makasisipog. Suway kalalangugan. Ang katan hinang nila, kakapahala, na ay kamu simingod. Imbar iman usog, iwan bar iman babae, wala sila nag-agama, aun kalalangugan, iwan wala sila nag-agama, way kapusan kapaiddahan sinhinang nila, ingkatan hinang nila, takakapaiddahan katan. Takapahala pagdunya nila, iwan takapahala hadlaw kana. Hikatu, wagarrat humul hayatud dunya.
Yung panagnaan, yung pag-aagaman nila, kalalangugan. Yung pag-aagaman nila, way kapaiddahan, sininang nila. Inikatu wa gharrathumul hayatud dunya. Kimangi sila ruwa. Natipu sila sing kabuhi nila. Naita, pagdul na akaw lang niya, makusog pembaran mo. Pakayanalong ning kahansam mo, pakabayaan mo. Wa gharrathumul hayatud dunya. Natipu sila sing kabuhi nila. Natipu sing kahansam, suway na bukun hansam, pamagibadat. Sumbay nakikiring na pamasjid, nakikimbi na pamasjid. Ya subhanallah. Mga anak ka po, pangasubuhan kau sing kahansam mo. Long, mo may ba ko ni pia panjani sintuhan hansam. Pangasubuhan kau sim kangi mo usog, bang mo yuno. Long, mo may ta sila unahansam, minaku mangi usog. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pangasubuhan kamu, ini pangasubukan niyo. Bukun ini pangasubukan niyo. Hisun hansam. Simangi usog. Sa pangasubuhan ka niyo, yunu niyo na inhinang. Na para niyo na yung pag-ibadat niyo. Ini kau hansam, na para mo ra yung pag-ibadat mo. Ini kau bukun hansam, na para yaw mura. Wa gharrathumul hayatud dunya. Natipu sila, nasasaw sila, sin pagpalingkat diha dunya, imbar iman, wala nasasaw. Nagpalingkat imbar iman diha dunya, halingkat kabayaan sintuhan. Di makasasaw ilingkat, nagpalingkat kabayaan sintuhan. Say makasasaw, amin magpalingkat kalna sintaw, sabab competition. Laung mintaw pa niya papagtiyaw nan biyahon, halga tunggatos ngaybo. Ingka ko halga ka numan ngay po. Nanghinaking sadya pagtiyaunan. Turan niyo mga tuan. Wa gharrathumul hayatud dunya. Natipu siya sing kabuhi niya. Natipu siya sin lingkat sin dunya. Imbar iman di. Sabab napakay niya ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Firman sin Allah Ta'ala. Wajakir bihi. Patumtuma sila simbay tak sintuhan na Quran. Imasa na to ini. Impanawag-tawag si mga magpahati sin agama. Udu ila kitabikum. Udu ila rabbikum. Irji'u ila ahkami rabbikum. Panawag-tawag nila. Magbalik kita niyo pakabayaan sin Tuhan. May tapabalikon kita niyo pakabayaan sin Tuhan. Sabab ti ay Quran na to yung kabayaan sin Tuhan. Pakabayaan na to. Initial sadya, inakaroon na to kabayaan sin Tuhan. Mga 100%, mga 5% sadya. In 95% social activities. Hipagka na to kabantugan hantara na to magkahi. Wala na to nakawa in karayawan hantara na to magkahi kabayaan sin Tuhan. Wajakir bihi patumtuma sila sing Quran. Ayari mga anak ka po. Patumtumin ikato tanyo. Bang mo biya sing Quran biya sin sa kaula-ula nakapaghilalaungan ko iwan sin Tuhan mo. Na in social media biyaon, may ino ko, kimangin parasan sin tao. Maghak-hak isa-isa, magkatawa isa-isa, magdagay isa-isa, magumpak isa-isa. May taong kita niya kakuyagan. Na ay mo pukus ako kuyagan, aun di biyayta. Bukun kakuyagan. Dahil nga sabab yan, magbalik kita ni umari, pabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sin Quran. Wajakir bihi. Na yung kaunahan na to biyahon, magpatumtum piatumtum. Patumtumun sin amain anak. Patumtumun sin anakin maas. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw bil sabr. Magkarunahan kita niyo mag-advise pamarayaw.
Inagi sinamahanak, anak ini yan bukun marayaw. Uningan niya yan sumbang mata. Uno amay sumbang mata, nangiya turun. Dari makayanin ang sumbang mata, sababin siya nag-uno rin sab. Matagi pareng sin anak umunos. Tulan niyo mga anak po, wajak kirbingi patumtuma sila ya Nabi Muhammad, sindeng hatuhan mo, patumtuma sila, sinaun surga, patumtuma sila, sinaun nalka, patumtuma sila, sinaun kawasasin Tuhan, bang magparatong mulka di dunya, di matampan. Mulka sa ining piaratong hamasa na to ini, siya wa ini na to. Nagduruyag-duyag kita niyo. Hindi kapag duyag-duyag. Himasa na to ini, masahi pagmasususa. Along na ikuan kahapon sa dyan nag-aarad kami. Naghihigop pa kami lang na sabaw, ang kapinggan kami, yadto na. Mga anak po, wajak kirbingi. Magpatumtum-piatumtum kita ni Husin baita sing Quran. Unin wala na to na hinang. Unin tiyo-tiyo din na hinang na to. Unin ipapahinang ka to tani Husin Allah Ta'ala. Antubsala nafsum bima kasabat. Sabab bang yan di na inta uimingat sing Quran, liakbuan niya na ingin hawawaran niya, miyadto na siya pahinang kabayaan niya, naglakbo sing ginawa. Napiatumtum kita ni usintuan na hamasa na ito ini, ay mulakbo imbaran mo. Ay mo tilakbuan ng kabuhi mo pamahinang maksiat. Sa gawa, ayaw ng Quran. No, uno na bahin na hinang kuhamasa na ko ini. Uno bahin wala ko na hinang tudyo patuhan. Uno bahin wala ko na hinang tudyo pabaran ko, paahali ko, pauno ko. Ayaw magmain-main. Bukun wagarrathumul hayatud dunya, ay ikaw matipusin kabuhi mo, ay ikaw matipusin lingkat sin dunya ini. Antubsala nafsun bima kasabat. Way mo kasyayuhan, tilakbo mo na, inhinang mo yan, biya mo sin tilakbuin ginawabaran mo, palawum kabinsanaan dia dunya, iwan palawum apinal ka jahannam hadlaw susungon. Imbar iman di. Sabab wala na bugto in signal niya sit patuhanin alapat niya. Apala takilun. Wala niya kiyangin akal niya. Sabab wala nabuta simpal sugpatan niya pakabayaan sin Tuhan. Laway ring apalman sin Allah Ta'ala. Iwan laway ring hadis sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amo yan in pag-aagama. In mapuat ng harwayan, laysa fil Islam o bukun na pag-aagama. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Laisa min dunillahi waliyun wala syafi'. Magkagunahan kita no hadlaw susungon, tumabang. Magkagunahan kita no hadlaw susungon, tumabang. Hadlaw susungon, di na makatawangin ama, yaw nagdara karayawan. Di na makatawangin anak, kamaas, nagdara siya karayawan. Naita, wal amru yawma idin lillah. Wala waliyun, way na lumasa kay mo. Way na magpalihala kay mo. Wala syafi, way roon na magkasapaat kay mo. Nawang na to, iniribasaw dumadlaw. Imbis basaw na to sadya. Social media sadya. Amo na imbulok na kula hamasa na to ini. Najajagjagin atay. Najajagjagin pikilan. Siya, way inu-inu na to. Naitad to ay inu na to. Lang, minsan hindi sila, minsan yung mga sila yaon. Labi pa rin kako. Ayaw, sabab kiapit na haning katan, mano si Ajaman na to ini. Hindi da kapit na namuring gawot magad, habayta sinallahu ta'ala. Natumtumun na to, laysa laha min dunillah, waliyun wala syafi. Di makatawangin tao, habaran niya, bang bukun, di nga Tuhan. Di makasapa atin tao habaran niya yung pagkahin niya, bang bukun, makadakawas sa sinallahu ta'ala.
Man jallazi yashfa'u indahu illa bi'idni. Wiruun makatabang bang bukun marad haijin sin Tuhan. Milong mutabang untamaan bakaw. Nahuon. Naasubun mo ini ikaw iwan sintiabang mo siyo. Hababaan ko sin pamarintay siyo. Pamarinta mo, nahuon bang pamarinta mo? Sabang pamarinta sin Tuhan ayaw. Suwaira ka umarad sinatulan kiabayaan niya. Dahil nga sababihan pa man sin Allah Ta'ala, wallazi qaddara fahada. Allah Ta'ala nagbutang kay mo atulan. Makaingat sing kahalan mo Tuhan, ini kau ri. Nah, yutangan kau sin Allah Ta'ala atulan. Fahada ila sabilil khair. Biaitaan kau ini dan pamarayaw. Kadto kau amuad tu harap mo pasulga. Biaitaan kau ini dan pamangi ay kau magkadto sabab harap mo pa pinal ka jahannam. Nah, laisa laha min dunillah waliyun wala syafi. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Wairun recognize unsin Tuhan mana bang hadlaw kana. Amurain ijinan niya. Nah, mga tuan, hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis ini bitikan sinatay tanyo, tunyukan sinatay na to, tutunyuk sinatay na to, magbayta amo ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa khairukum man taraka ad-dunya lil akhirah walal akhiratu lid dunya walakin khairukum man akhaja haja min hajihi wa hajihi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kamu yang naggulal kamu marayaw. Sa maggulal na intaw, akulong ni marayaw. Sa maggulang na intaw, akulong ni hansam. Ngita siya mga maggulal hansam, sinagpansam kaniya. Di man jari maggulal. Tagad kau singgulalan sin Tuhan. Di Tuhan intaw mabaya, maus. Nah. Wairuun dayaw ni upatuhan, iwan bukun kamu'y marayaw. Maita, aong kaywanan lang na magdunya na sadya ko, rin ako mag-akhirat. Aong nisab kaywanan mag-akhirat na dya ko, rin ako magdunya. Wayad to karayawan karwa. Laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirah. Bukun kamu marayaw hadunya, bukun da kamu marayaw adlaw akhirat, bukun da kamu marayaw patuhan, amuin kamu nagyan laong niyo. Tinggalan kunain pagdunya mag-akhirat na dyan. Ayan matol magkabtang. Inakulin na, nag-focus na ako pa akhirat. Biyaitaan kau sin Tuhan, in Adam biyaitaan, pamarintahing gumi. Narihawon ko na marinta, hi syaitan. Pamarintahin gumi. Bangkaw rin na makapamarintah katiluagan, pamarintah kahulambay. Bangkaw misan hamlaumbay rin na makapamarintah, pamarintahan ng kabayaan sin Tuhan habaran mo, hapangatod mo, hapangdungog mo, hapanaw mo, hakatantan. Nabang sambil habaran mo rin na, nalong mo, kung naba ako ini. Tauwa ako ini, tawabukun. Yan timbiyata. Wayroon karayawan sintaw nagbayta, mag-akhirat na hadya siya, way na pagdunya, sinyari siya dunya. Akarun mo yung kabayaan sintuan dia dunya. Bukunin akarun mo kabayaan mo. Walal akhiratu lid dunya. Mag-akhirat na hadya, ako rin ako magdunya. Walakin na khairukum immarayaw kaniyo, sabda sinjunjungan, man akhaja haja min hajihi wa hajihi. Amin akarun niya, unimbiay tak kanya sintuhan dia dunya, sa lugay siya buhi, unindaakan, unin liangan.
Pagka siya himinang sing kabayaan niya, laong niya mag-akhirat na diyako. Tuwing nabuok magdunya na diyako, suway na ako lumaas, way yadto karayaw karwarwa. Mayta, iniyagad niya kabayaan niya, naghinang siya roadmap kabayaan niya, naghinang siya atulan kabayaan niya, sinsa mata-mata yaon ing katluan kadyun, duwarain halawom, hinangain daakan, tangkisiin liangan. Nayad to mga anak po. Uhiroon, marayaw, amo rin beta sintuhan. Amin kita niyo magbaita, o isan dayaw na to. Firman sinallahu ta'ala sumunod ayat, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaju minha. La yu'khaju minha. Naadlaw susungon pag kita sintaway na karayawan niya. Mamung na patuhanutuhan na mo. Ginisan na impamung. Na impamung sing kaiwanan, gantian na mo. Dituan kagantian, punon mo na yung bulawan di adun niya ini, inluon sindunan niya ini, hipagbayad mo ang pakaw, makakadto pamarayaw. La yu'khaju minha, di tay maun sintuan. Di kagantianin hinang, wala mo hinang di adun niya. Nabiyaw nani ni guru yung tao. Kung dalaw na kampung na mo, maingat mang doa ka mo. Kaya sulayan na mo na lang niya. Nagkarayhan kami nilang napasalan sinduan niya. Bang ikaw apa, pilanin doa na tayo kay mo, amin diwa mo. Ikabaita mo. Wa in ta'dil kulla adlin la yukhaj minha. Hinangon mo na yung dunya ini pagganti. Sinwala mo na hinang. Bulawan, katantaan, di datay maunsin Allah Ta'ala. Maita, ulaika allazina ublisu bima kasabu. Sababin sila yan, wala nila iyaga din kabayaan sintuhan diha dunya, tilakbo nila, ingin hawawaran nila pakangian. Sinbiyabaitaan sila sintuhan inin hinangun niyo, inindi niyo hinangun. Sarawa kanila rin iagad nila, way tayo maunsintuhan. Ampay mga bariman, aun kulang kanila, na ganapan sinallahu ta'ala. Ngayon wala nila na hinang, tiyo-tiyo, katupakan niya do. Ampay sila iniringi. Uno pembeta sintuhan, lahum syarabun min hamim. Siya sadyahan sila pag-inom. Inom mapaso. Pag inom mo, nauto din lungon-lungon mo. Nagkaputo-puto in lungon-lungon mo. Nagkajagjag in uno mo. In babat mo. Biya da sing kumaun sing ganda riba. Fi butunihim nara. Intian nila yan kayo. Sa uwirunda ka na naman sintaw mapasok. Masarap. Na, lahum syarabun min hamim. In sila yan, parman sinallahu ta'ala. Siya saddiyahan na mo, pag-inom min hamim. Makna sin hamim. Tuwig. Mapasok, bukunin piyag pasok. Pasok diya dunya. Pasok dito hadlaw ka na. Pag inom mo, wala kaya uli aninuhaw mo. Sa nauto din lungon-lungon mo, miustakin babat mo, sa di ka mapatay. Simbihan to paso, may tahipananam kay mo in siksa wal iyadu billah. Sa niyo mga anak po, ayat sa suratul An'am, ayat kapituan. Uno papalman sinallahu ta'ala, wa ajabun alim. Iwan siksa maulul. Magtangis yung mga bariman na kauna. Taumap ka, magtangis. Bangbasaw na sinabi ayat magsambahayang subo. In suratun naba, amma yatasaalun. Tangis sila.
Sabab yaw nasabutin nal kaiwan sin sulwa. Masa nato ini bang masabutin nal kaiwan sulwa, maghak-hak, magkatawa. Maglami-lami, alalong na nasunog sila. Alalong na magguwaing buli nila. Biya kaagi maglami-lami. Na, wa azabun alim. Siyasaddihan sila siksa maulul. Bima kanu yakpurun. May tayaddo. Hasabab sin pagkupul nila hasara sin Allah Ta'ala, kalalango kaning pagibadat nila, paglami-laming pagibadat nila, nasasawing kabuhi nila, nasasaw sila sin lingkat sin dunya, wala sila niyagada kabayaan sin Allah Ta'ala. Uno pa mga anak po, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bishirarikum. Ninagini ha mga sahabat niya, mabaya ka kamubaitaan ko. Sinsangi yan kaniyo manusia. Na mabaya yung mga sahabat. Bala ya Rasulullah. Mabaya sila, dakala mga baran nila. Ala ukhbirukum bishirarikum. Nambuk riwaya, ala unabbiukum bishirarikum. Mabaya ka kamubaitan ko. Sinyangi manusia yan kaniyo. Qalu bala ya Rasulullah. Pinagisin mga sahabat, hoon ya Rasulullah, wait kami, mangisiw yan. Tengugin yung mga anak po. Insyangi, mangi, saaon syangi. Hikay siya, man akala wahdahu. Yari hilan siya sintuhan nikmat, isa-isahod niya sadya. Sinin nikmat yad turihil kanya bukun kanya, pini sadya siya magamulahi. Kaun na dyan kanya, imbukun kanya, panukbal niya. Man akala wahdahu, magdul-dul sadya siya simpagkaon masarap, isa-isa niya. Pini ka isa. Mangiyan yan tumpukan niya. May tayo rijiki bukun. Doon kayo mo sa kaumulan. Aun waktu, biya sindakat. Ubus taob, ubus hunas. Bang ikaw apain dagat, bang humunas, makapainin dagat. Harap pa kayo sindakat, bang humunas. Harap pa si pagpakain. Uy, kawasalong sintuhan. Sabab maglag, kaulong mo may tayadhan si pakindasiyo. Nawang tumaob, biya din na, sabaw na. Kawasara sintuhan, piyaingat kau, bihaning kahalanta. Ubus taob, ubus. Di mabayain taob sadya. Nawang taob sadya, manjari. Jadi sabab yun maputsin tao, magbangumunas na, ang pamabain hunas, yaunin sayul di mambat, yaunin lukut-lukut, yaunin gaulamay, yaunin dagmay-dagmay. Bang ikaw, amin lisuan na rin na mabaya magunumad tun hadya siya bang humunas. Yaunin sikad-sikad, yaunin magsisikad-sikad, yaunin sikad-sikad, yaunin bagungun, yaunin katantan. Nagdarakaw uno, lahing piupuga. Ang pamuhikad to, palawmsin, bihan, insarap. Na yan mga tuhan, insyangi, dihilan sintuhan nikmat, isa-hisaon niya. Puno pa, wama na arip dahu. Aung karayawan sing kaiwanan, kaon niya pa kaniya. Bangi ka, paon na hamatan na to ini. Wala yan to kay ngatan sintaw mangi siya. Aung karayawan sing kaiwanan, hapaan niya. Di niya pala usun kaniya. Na, uno pa ni katu, wajalada abdahu. Magpaminas sa daraakon. Magpaminas sa pagkahi. Magpaminas sa anak. Di man jari binasahon. Ikaw apa, nabinasa mo yung mga anak mo. Di man jari magbinasa. Nabinasa mo yung asawa mo. Uy, anak sintaw rito kanina na kaya niya na binasa.
Sakali asawa mo man, binasaon mo. Mangi pakareho kasuddahan mo. Na, imangi magpaminasa daraakon. Bukon daraakon sadya, samuayad to. Ikaw apa na, nabinasa ka ama mo. Nah, bukon lang muna, mamauliat, kaya kasi sibi ko, binasa ko yama. Makaanak ako ini na, binasaon ta kamuya. Bangi ikaw apa, mamauli ka wihad to. Ayaw. Summa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namung naisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi syarrin min jalik. Mawa pa kamuwaitan ko sinaon mangi labirin didto. Aun pa mangi labirin didto. Qalu bala ya Rasulullah, nasama-sama na sila. Nasama-sama na sila, ya Rasulullah, baitan kamu. In mangi para didto man yubwidun nas. Amin tau yan maastula pagkahi. Di maulong nga pagkahi. Wa yubwidunahu iban kaastulan siya sintao. Maastul siya pagkahin niya. Iban kaastulan siya simpagkahin niya. Amo yan inlawingi. Na mga anak ka po, ang pakita ni Rimakad to pamangi. Lumamod kita no mga sila mahaba in pagpatiag, maluag in pagpatiag, mahaba in kasabar, maluag in pagkasabar, iban patauron na to in pagkasi, iban paglasa. Sabab amuad tuin panghindo ka to sinaraman na to, murah-murahan, bang mayan pia pagbarakat sinallahu subhanahu wa ta'ala, miabot na isabin waktu na to, na tub-tub na hajarid to, bang mayan kita niyo makaabot pajangkaan kabayaan sinallahu ta'ala tay kuran na to na injangkaan sin kabayaan na to di makarihil ka to taniyo karayawan dia dunya awla na hadlaw kana nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.